Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y lakip di napalabas. Anya? Ngita ko lang, Anita? Da kayo kinibabit agay na yat? Uy, laglagipan! Upat nga taon nga pinakadal ka pinaradwar ka ti kolehiyo, siya tinagastos. Kalpasan na, agahon kanyak tinubyo. Hawa ng katiutang nga na yung bag-anakam, Anita. Hawa ng tiutang nga na bag-anakam mo. Manang, sorry. Siya teten ni Bobby. Pundo na ita, Cora. Ni ading mo't iba't patek ko. Da kami itinaikarito itong galmaysa. Saan kan ng iba't patek? Kanita taadang trabaho ni Anita, kalbasa nga nagradua. Imbaga kong kinkuha ng isot patpatek ko. Kinadapahin na pasamak ka na kami. No! Saan nga po na ita, Bobby? Saan nga po na ita? Kapot ay patpatek ka, hindi pailaeng. Manun nga taon relasyon ta. Kalbasan na, kasto di mapasamak. Ano na ito ginaramid yung kanyak? Hayop kayo! Di kayo tupulos mabakawan! Kagurgura kayo! Katumano kayo na ito ng malay! Sa ikanton kag pagpagita pa'y! Tanaw! No ti Diyos teg plano perfect. Siguro, kan sigurado, nga ti plano ni Apo Diyos ket daanita kini Bobby idag katuluyan. Pamagayam, padaanan nyo, ti bakabuklan dato nga pakasalitaan, alas 12:30 hanggang alas 2, iti DCJC Action Radio, lagip tinapalabas. Inagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii, kahit pangabakan nyo iti rinibribo nga pesos. Gamot na para iti grand winner, 50,000 pesos, the first runner-up, 30,000 pesos, second runner-up, 20,000 pesos, third runner-up, 10,000 pesos, can may isang special award na umawat ti 5,000 pesos. So nga, nuwad nagbibuyat nga writer, wano, nagigay andaan di success story na imbaligyan na pakasalitaan, isurat yo, i-computer yo sa iyo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com, wano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Kat nunta kayo, kat nagbibuya kayo, iti page ni Paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award, please like and follow. Can i-share yo na ito yung video. No itimat YouTube channel ni Paring Ray, ang pagbibuyaan, ti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award channel, please, ag-subscribe kayo. Yeah? Kapag mi, nato ni Manong Yuan Nemi Ruiz, iti program at tinga lagip tinapalamas, iti Action Radio, DCJ Silawag, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, The Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Ay, kablahon naman ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. dito Hawaii. Aurelio Fiesta Jr. Daragsak nga ka pa nagbibuya. Kinamin-amin kayo nga madama nga nagbibuya. Sige, iti sabalin tumanin nga naka-upload ti video. Iti ito nga page ken YouTube. Agkita tayo tumanin. Salamat po.